Ассаляму алейкум, хайырлы акшамлар, сайгыладыр. Телеканалының телесерджилері бүгін программасына сейретесін. Студияда сіздер үшін мен Гульсум Халилова чалшым ве кележек ярым саат девамында біз сонкеве ең тазе хаберлеріні музыкере етежекміз. Ве бұл бөлікте біз лебера берлікте Қырым татар милли мечлисінің муавины Илмебей Умеров олажақ. Илмеға, ассаляму алейкум. Алейкум сәлям, сау болыңыз. Келіңіз ең актуаль хаберден башлайық. Русия делегациясы парламент ассамблеясы, Европа шурасы парламент ассамблеясына ешбір санкциясыз керім қайтты. Демек, оның делегациясы сырасында işgal етілген Қырымдан темсилчилер де мевжут. Украина етінің рейсі Елизавета Яськоның қайдеткеніне көре, енді Украина парламент ассамблеясында ишыда çok olacak ve anda kalmağa kendine gerek. Келіңіз onun не айтқаны dinleyik. Частина делегатів, навіть дружніх до Росії, вважають, що вона зобов'язана виконувати свої міжнародні зобов'язання, а для цього вона має бути представлена в ПАРЄ, і з нею треба вести діалог. Таку позицію ми чули в залі засідань, і в комітетах, і на двосторонніх зустрічах. Я не вірю в ефективність такого підходу. Це маніловщина. Утім, рішення про прощення Росії – це вибір більшості делегатів ПАРЄ. Так працює демократична процедура. Це їхній вибір – тримати Росію на короткому повідку, але і їхня відповідальність – повторювати мантру про діалог з державою-агресором – це шлях в нікуди. Росіяни в ПАРЄ показують, що європейські цінності, права людини, мир і демократія для них – це порожній звук. Вони говорять мовою погроз, ультиматумів і пропаганди. Тим не менш, Росія буде в ПАРЄ. Ми назвали це новою нормальністю. Илмеға, не үшін Украина еті біз бұл сәне пасының бұл топлашуында ғайып еттік. Русия қайтты. Илк кере 2015 сенесінден, бірінші кере Украина ве Русия етлері үнді бірабер парламент ассамблеясында болынacak. Не үшін біз ғайып еттік бұл кере? Не үшін юттық сізже? Бұл Русияны пропагандасыны нәтижелері ішті. Авропа девлетлерінің yolbaşçıları да кімерде Русия тарафына ойнамаға тырышалар. Украина ise өзіні күчлі дайын тұтмай. Әр вақыт беле ағлаған бала дайын тұтмаға мejbur олам, яда хата япып еле тұтам өзіні. Кімерде аңнап та оламайсың. Шығып кіттілер паседен, анда ішінде отырып, бая еш мүлкін еді япмаға, бірқач вақытке шығып кеттілер. Русияны көрсетмеге yol берділер. Ана илешті. Ama bakınız, 2016 senesinden başlap Rusya'nın pasıge kaytması için çeşit türlü subetler, muzakereler ve çeşit türlü haberler peyda olaydı. Türberin yaglant olsun, pasıge Rusya'nın kaytması için elinden gelgenini yapaydı. Fakat o zamanları ne içindir Rusya kaytmadı. Ama şimdi biz görüyoruz ki sonki yarım yıl içerisinde bu Rusya pasıge kayıttı, bundan da kalmayıp demek onun üzerinden sanksiyalarını çıkarttılar. Sonra ondan pasının vice-prezidenti olarak Rus temsilcisini seçtiler, koydular ve şimdi biz böyle parlament asambleyasında epası cebelerde böyle gayip ettik gibi görünüyor. Sizin düşüncenizge göre Ukrayna heyetinin anda bulunmasının gelecekte bir manası kaldı mı? Ben yakında bir intervyuda aytkan edim. Rus тілінде сұраған еділер, Rus тілінде айтқан едім. А какая разница? Бар манда Украинаның темсілчілері, жоқ манда Украинаның темсілчілері. Украина тарафдарлары олмасалар, Украинаны менфаатыны қорчамасалар, Украинаны кележегіні түшінмеселер, анда олмақ та керегі жоқ. У эбет шақа дайын лав, жидди айтқанда Украина çok çalışmak borçlu. Şındıkından de daha ziyade çalışmağa gerek ve Rusya'nı sanksiyalarını azlaştırmağa yol vermeyip çalışmak
yollarını kıdırmak gerekler. Mına sanksiyalar meselesi ayttınız da, mına bu pase meselesi etrafında da şunu kaydetmege isteyeyim. Sanksiyon mexanizmini Avrupa Şurası Parlament Asambleyasında tasdikladılar. Endiden bu sanksiyon mexanizmge göre Rusiyaga karşı ve tek Rusiyaga değil de tecavüzcü devletke ve Parlament Asambleyasının kaidelerini bozgan her bir devletke karşı sanksiyalarının kırsetilmesi imkansız gibi olacak. Ne için? Keliniz Alexey Goncharenko'nu şimdi dinleyik. Pasade Ukrayna heyetinin azası o cevap bergen bu soruga ve devam edeyik. ПАРЕ підтримала додатковий санкційний механізм, але виписаний він так, що реалізувати його неможливо. Те, що зараз відбувається в організації, це абсолютно хибний шлях. Чому? Ми говоримо, що приймаємо дієві процедури у відповідь на порушення держави-учасниці її статутних зобов'язань. І одночасно ми робимо ці процедури настільки складними, що на все це потрібно більше 9 місяців. Вибачте, але за цей час можна дитину виносити. ПАРЄ називає себе сторожовим псом демократії, прав людини і правової держави. Але кому потрібен сторожовий пес, який не вкусить за потреби, а може лише облизувати? Це вже не сторожовий пес, а кімнатна собачка. До речі, Путін дуже любить кімнатних собачок. İşte böyle Alexey Goncharenko aytdı. Demek endi bir devletke sanksiyalarını kırsetmek için 3 organda bakılmalı bu ve 3 organda bakılganı vakit bu 9 aydan da ziyade olabilir. Yani endi bir devletke sanksiyаны kırsetmek için çok vakit gerek olacak ve bu aslında imkansız gibi görünüyor. Pası böyle satıldı mı sizce? Ne oldu buna? Avrupa devletlerine ne oldu? Çünkü şimdi retorika asıl da denişi. Uların ritorikasında iki usul aytalar. Rusya çalışıp başladı ve mına bu siyasi mabuslerin jibergen dengiştiruvler olganı ve birkaç tane maryaklarla beraber mabusler boşattılar ve ikinci parayını hesabına bunu borçları kelgen emiş. Her ay төлeyecek paraların Rusya төлedi. Ne? Bu iki tane usuldan sanksiyalarını azlaştırmağa sanki kazandı Rusya. Ele laf yürseteler ama o doğru değil. Rusya hiçbir rezolüsiyada ya da bir kararlarda kabul edilen şeylerin üstüne çıkmadı, yerine getirmedi. Ve onu sanksiyaların tek güçlendirmek gerek, çukurlaştırmak gerek, kengleştirmek gerek ve onu ele bir vaziyetke getirmek gerek. İşte pası sanksiyalardan vazgeçkeni vakit Amerika Birleşken Devletleri işgalci sözde 7 memurga karşı sanksiyalarını kırsetti. Demek onlar sözde bu işgalci hakimiyette iştirak etken ve çalışkanlar yaramada da işgal vaktinde ve bunun beraberlikte işte Ukrayna'nın birdemligini bozganları sebebinden Amerika Birleşken Devletleri onlarga ve daha bir demiryol kampaniyasına karşı sanksiyalarını kırsetti. Bu haqda ular ne aytalar? Keliniz dinleyik. Односторонні санкції вводяться за триваючу агресію по відношенню до України і спроби окупації Криму. Сьогоднішні дії демонструють незмінну рішучість змусити Росію нести відповідальність за дестабілізуючі дії в Україні. Дії відомства, вжиті в тісній координації з нашими міжнародними союзниками і партнерами, підтверджують нашу незмінну підтримку відновлення вільних і справедливих демократичних політичних процесів в Криму. Bunun beraberlikte Kanada'da 6 insanga karşı işgal etilgen Kırım'da kanunsuz seçimlerini teşkil etkenleri sebebinden sanksiyalarını kırsetti. Anda ne aytalar? Dinleyiniz. Санкції демонструють, що Канада та її союзники спільно засуджують незаконну анексію Росією Криму та нелегітимні вибори, проведені там минулої осені, а також те, що Канада і світова спільнота готові збільшувати ціну ігнорування міжнародного права та заснованого на правилах міжнародного порядку.
Сызынча Элмяға bu кыбы көрсетілген санкциялар семерелі, яғни эффектив olacak mı bizim күрешімізде? Керчек айтайым, hiç olmaganda sanksiyalarını azlaştırmadılar. Bu birincisi, ikincisi Avropaның қиясланғанда ебет. birkaç adamga, şahsi adamga karşı sanksiyalar bu büyükten büyük Rusya devletine teksiri duyulmaz diyeyim ben. Сызынча, асында Америка Бірлешкен Девлетлері Будапешт меморандумыны имзалаған девлеттен бірі оларақ. Япқан әрекетлері етерлі ме, яда етерсіз? Bir sözle cevap versem, evet yetersiz. Ya ne yapmalısınız? Yeterli derecede ne vakit olacak? O vakit Rusya zadni hod berip başlasa ve aldına koyulgan şartlarını ya da usullarını becerip başlasa son yeterli demege mümkün olur. Şimdi evet yetersiz. Bekkeliniz diğer haberge geçecek çünkü hakikaten de eğer ki dış siyasetten iç siyasetke geçsek, bunda da bizde informasyon cenk etrafında ne yazık ki böyle yaman bir haberler peyda oldu. Malum olğanı ki Sputnik'te Ukrayna çeşit kanallarının yani medya grupları Ukrayna'nın çeşit kanallarının kodirovkalarına böyle kesti ve endi ne yazık ki birçok Ukrayna telekanalları işgal etilgen Kırım'da көстермейчек ve da dekabr ayında Pремьер-министр Башназирнен Kırım'da tarmili meclis reisi Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilev görüşken ediler ve onlar bu sual ile meraklanması ve bu sualını çözmesi için RNBO toplaşıvını toplamak gerek dep aytkan ediler. Keliniz bunu dinleyik de bu meseleni de muzakere eteyik. Питання про негативні наслідки кодування супутникових сигналів загальноукраїнських приватних каналів для жителів окупованих територій було одним з винесених нами для обговорення тем під час зустрічі з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком. Прем'єр-міністр зауважив тоді, що рішення даного питання не знаходиться в повноваженнях Кабінету міністрів України. У відповідь на це я запропонував йому ініціювати розгляд ситуації, що складається, на засіданні РНБО України. А поки із сьогоднішнього дня російські окупанти в Криму можуть відзначати перемогу над вільним українським словом. Кодування загальноукраїнських приватних телеканалів об'єктивно закріпило монополію російських медіа як в окупованому Криму, так і на неконтрольованих частинах території Донбасу. Bizni şimdi işgal etilgen Kırım seyreti ve hakikaten de Kırım'dan vatandaşlarımız işte yaza, telefon açı aytalar mına haberler, Ukrayna telekanalları gayip oldu. Haberlerinin peyda olması, bir yerde kıdırması bu aslında çok zor oldu ve şimdi Rusya teşvikatçıları da bunu kullanacak. Ne yapmalı sizce ve ne için böyle oldu? Ben bu meseleden çok anlayan şeyim yok. Ama büyük bir diversiyaga oşagan bir şey olup geçti ve devam etti. Rusya'nın medyaları Kırım'da, işgal etilgen Kırım'da serbest çalışa, Ukrayna kanalları ile bir türlü kod ya da başka bir şey Talep etilmiyorlar taraftan, ne? Talep etilmediği adamlar mecburlar bu yoldan gidip o kodlarını kullanmağa da öğrenmek gerek, bilmek gerek. Onun için balaban bir diversiya. Bekim özümüzün yol başçılarından çıkadır bu diversiya. Eli olmak da mümkün. Ne için öyle düşünüyorsunuz? Hem prezident hem premier-ministr Ukrayna menfaatlarını gerek derecede korçalamay dayın görünüyor. Ya bunu böyle fikirge gelmeniz için ne yaptılar onlar sizce? Kırım'da Ukrayna telekanallarını bakmak için bir türlü hareketler yapmak gerek. Adam televizorun включать etkende o'zi çıkmak gerek birinci Ukrayna telekanalları. Ben şimdi utrirovать etip aytam. Anlayınız. Onu kıdırmak gerek mi? O o'zi çıkmak gerek.
ele derecede çalışmak borçlular. Bunun için Rusya'nın telekanalları serbest çalışa, bunların telekanalları kod ile çalışa. Қатенде мүшкіл бір вазиетке қалдық. Бұл РНБО топлашуы сіздің düşüncеңізге көре бұл мәселені чөзе білем? Ben teknik taraflarını gerçekten de anlamayım. Ben belirlesem devlet seviyesinde, uğruvnisinde karar alsalar neticesini mülkün kazanmağa. Келіңіз да бір мевзуға кечейік, ки вақытымызда не язық ки біраздар оларын да лаф етмеге істейміз, чүнки Минскте үш тарафлы контакт группасының отырышында Украина тарафы саяси мабуслер әле бағлы жедвеліні берген. Бұл вақытта Украинская правда президент ярдымчысы Андрей Ермакның сөзлерінден хабер оларақ білдіре. Келіңіз діңлейік не айтыланды. Вчора список був переданий на засіданні тристоронньої контактної групи. За словами Єрмака, ті два треки, про які говорив президент Володимир Зеленський, обмін з Росією і з ОРДЛО, сьогодні в роботі. І ніхто темпу, який взяли з обміну, щоб у максимально швидкі строки всі наші громадяни були звільнені, не знижує. İşte böyle haberini eşittik. Hakikaten siyasi mabuslarının azat etülübü, sonra bu yanı cedvellerinin tızılübü, Prezident Zelenskiy'nin İsrail'de aytkanı meselesi ki o aytkan edi işte birkaç trekler hazırlana ve demek bir trekte Kırım Tatarlar da var ve biz sizinle hatta bunu muzakere etken edik. Siz de o'zingizning şubeleringizni o vaqt ifade etken ve aytkan ediniz. Fakat kenede bu yakında böyle bir denişuf olacağı manasına mi bu şimdi eşitkenimiz sonki bu haberler? Yani umutlanmalımız mı? Ben o konu aytkan şubelerim tasdiqlana yata. Onu qaytarıp almağa men şimdi çare görmeyeyim. Çünkü kene tek ordulo hakkında laf kite, Kırım hakkında ayırdı laf etmiler. Ama Zelenskiy aytты da Kırım Tatarlar hakkında. Zelenskiy Kırım Tatarları hakkında aytты, ama onu aytkan laflarını tek Kırım Tatarları hakkında yerçigin değil de açık kengce baksan, anda ele neticeye gelesin. Kırım hakkında bir Rusya'nın kısmı dayın aytты. Ukrayna sözünü kullanmadı. Kırım ve Kırım Tatarları Kırım'dan siyasi mabuslerin arasında Kırım Tatarları da var, ama o Rusya'nın teritoriyasında olgan mabusler dep aytты. Öyle aytkan edi. Onun için onu aytkanı boyunca Kırım bu Rusya'nın kısmı dayın görüne ve ele olabilir, bizim mabusler de Ukrayna vatandaşları dayın bakılmayacak, Rusya vatandaşları dayın bakılacak. Ben ondan pek korkam ele olur dep. Mına keçenleri bizim yayınımızda Mustafa Gacimilov bulungan edi. Onun aytkanına göre demek 3 Şubat'ta Ukraynaga bir kunge Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdogan gelecek eken. Sizin düşüncеңizге göre bu görüşüvde siyasi mabuslar meselesi muzakere etile mi Erdogan'ın işte yardım etmesi meselesinde? Men bilgenime göre hareketlerimizin arasında görüşmek çaresi var. Planlaştırıla, onu da aytkan edi. Planlaştıra. O görüşüvde ebed bu mesele koterilecek. Çünkü yakın vakitte bekleyimiz. Ya denişu ya da anda ciberecekler, mında ciberecekler. Освобождение взаимное. Обмен değil de nasıl seviyede olsa da olur, ama bu mesele hakkında mutlak görüşeceğim, aytılacak. Ve
sonki 5 dakika kala yayınımızın yakınlanmasına sonki en müzakere etilgen meselelerden biri bu elbette ki teşkil etilgen, işgal etilgen Kırım'a yürüyüş, marş 3. Mayıs günü yanında olacak iken, yani 3. Mayıs günü karar verdiniz ve bu yürüyüş çerçevesinde iştirakçılar memuri sınırını geçecek Kherson vilayetinden işgal etilgen Kırım'a. Bu hafta işte ATR telekanalının yayınında Ukrayna milletvekilleri de izahatladılar. Biz onlardan sorduk, siz aslında baracaksınız mı, barmayacaksınız mı? İki cevap aldık, bir Голос firkasından, diğer Sluga Народа firkasından. Ne cevap bergenler? Келiniz bakayık. Особисто я цілком підтримую. У нас на фракції ми поки не розглядали це питання, оскільки власне звернення з'явилося недавно. Але зважаючи на те, що членом нашої фракції є Рустем Умєров, який фактично дуже активно працює в Кримсько-татарському русі, є фактично представником Кримсько-татарського руху в фракції «Голос». Я думаю, що найближчим часом ми висловимо позицію фракції. І так, я повністю синхронізуюся і підтримую пана Джемілєва в тому, що потрібно постійно діяти, доводячи свою любов до країни. Абсолютно підтримую, на марш піду. Раніше про нього не чув, але я дуже, із великою любов'ю і ставлюся до кримсько-татарського народу і до Криму, який ми повернемо, бо Крим – це Україна. І, власне, ті речі, які відбуваються на території анексованого Криму, вони мають завершитися. І ми маємо всі боротися за те, щоб повернути Крим назад, щоб кримські татари знову відчували себе вільними. İşte Sluga Народа ve Голостан sordum, baracaksınız mı diye, baracakmız deyip ayttılar ama Kennedy, siz işanasız mı? Çok insan gelecek mi? Endi ştab kuruldu, geçken sefer biz sizinle laf etkenimiz vakitsiz ştab kurulacak deyip aytkan ediniz, endi kuruldu benim anlağanıma göre, şimdi işler nasıl kedi? Bu büyük bir kampaniyada yürüyüş sonki günü dayın bir aksiya. Büyük kampanya degenim halkara teşkilatlar, devletler arasında tüzülgen teşkilatlar, devletlerin yol başçıları yüzlerinin beyanatlar yaptılar. Kararlar kabul ettiler. Kırım bu Ukrayna deyip. Ama Rusya o kararların kabul etmiyor. Hep ayta beri Kırım hakkında laf kapaldı. Onu başka müzakere etmeyeceğimiz. Onu bizge başka aytmang. Öyle pozitsiya ala. Onun için şimdi bu teşkilatların hem OON, hem YS, hem NATO, hem OBSE, hem PASE, hem büyük küçülü devletlerin yolbaşçıları özleri görsünler Rusya'nın pozisiyasını deyip müzakere edeceğimiz ularla. Anladım. Yamna Mustafa'ga geçenler bana aytkan edi. Demek Ukrayna sınırından geçken insanlar pasaportlarını gösterecek. İşte Rusya'nın işgalcilerge gelgeni vakit işte biz vatanımızga kiremiz deyip anda hiçbir vesika bir şey göstermeyecekler deyip karar alındı Mustafa Ağa'nın, yani böyle bana aytıp berdi. Yayında ya marşrut belli mi? Yaxşı Kırımga kirmek nasıl ve nasıl olacak bu? Yok evet, daha erte marşrut tüzülmedi. Kaydan başlanacağı Bekim çoğunlardan dep laf etemiz, ozara laf etkende. Ama tam sonuna acı da tüzülmedi. Kaydan başlayacağımız ve nereye gideceğimiz, nasıl vaziyette geçmeye tırışacağımız, nasıl vaziyette toktayacağımız, o meseleler göz aldığında tutamız ama daha müzakere edip sonuna kadar çözmedik. Anladım. Pasport göstermek meselesi, anda da çeşitli türlü fikirler var. Fakt olarak anda sınır ama resmi olarak, formal olarak anda sınır olmamak borçlu. Çünkü Kırım Ukrayna. Onun için biz özümüzün
хадимлерine документ göstereceğimiz ama işgalcilerin hadimlerine dokument göstermeyeceğimiz деген fikir hayalimizde бар işte. Çok sağ olun Selmi ağa. Yayınımıza gelgeniz için Kırım Tatar Milli Meclis Reisi'nin muavini İlmi Umerov bizim musafirimiz edi bu bölükte. ATR telekanalının yayınını 5 dakikadan Prime programması devam ediyor. Seyretiniz. Görüşkенше dostlar.